بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحيك ربا فوي إنا فتحنا لك فتحا مبينا فالوغم بيان وغم وبدو فتحيكم تمن رسكلانge kalege faanunna fataha kodevime liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. ay kalege faanuge isve diyaha faafayaka adli fasve diya faafata fusawa devva kalege faana ni'matta furiyama kodeva سيدا بگموا تدو مگا مگو دکھو مٹکے وینصرک اللہ نصرا عزیزا ادی گادفاد بگموا نصرکم کھلے گفانا نصر دیو مٹکے اد میایتن ایومون الگن مننا اللہ سبحانہ وتعالی اکلانگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوا فوا بڑو وگموا فتح گواہ کا میاتو کا بیان کروا فاکم احساس وگندے فتح کی کوباکما میدوگا مفسرون ودالوانی تفسیر علمی ودالوانی میاتوگا بیان وگموا فتح یکون اللہ تعالی اکلانگ نبی آئے فتح کو دیوی میں انگاف ونی ای مکہ فتح کوربومگے حادثہ کما ہمیں فتح دیوانا گولا کی می فتح کی صلح الحدیبیہ یا بیعت الرضوان کے حادثہ یا گوڑگیں اللہ تعالی دیوا فوا فتح کے وہاں ککن یعنی مکہ کے مشرکون نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس وڈاگن نبی بس ہم ایک فہوگا می امتن بوڑو وگموا ایتن نصر دیومگے سببکمگا وگن دیا ہم ویما میتاگا اللہ تعالی دیوی بوڑو فتح کی ای صلح الحدیبیہ کے صلح کمگاوس بھائی مفسر دیکھے وڈا گنڈوا انپ بیکلوں ودالو آگتوگا ای اسلام دین ہدایت دیکھے ہوں هنگه دلیل کی دنگوین آیتوگا اللہ تعالی وحی کربانی لیغفر لک اللہ تعالی کلیگ فانونا فافا فسوا دیو مٹکے نصر دیوانی ہم ویما اسلام دین ہدایت دیکھے ون ایوس می آیتوگے تفسیر کے ترےگا بائی بیکلون گنوا فوا واقع کمی کس میوگم رمضان ماہوگے ترےگا اللہ سبحانہ وتعالی بی امتا ایتا بیبرو نصر کا فتح ونی دیوافا امی فرطمکم کی اللہ تعالی بابا لیوی امی بڑو معجزائیں کیریت قرآن بابا لیوم اللہ تعالی اختیار کرے ماہ کی رمضان مس اکلانگے وحی کربافا ونی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مهكي مهجا قرآن بابا لبنو مسره هم اگوتا رمضان مهوگا مسلمون لبفا و بودتی کامیابو کے تیرےگا بدر ہاں گرامے گے نصر ویس ہمیں نگندے ہم ایکوگا مکہ فتح کربون ویس ہمیں نگندنی مفدا بودتی نصروگے تیریں آدھے مکہ فتح کربون گولیفا منی کریں الون اشارے کری فدیں حدیبیہ کے ابسفون مکہ کے مشرکون نگالا یا خلاف ما گولیگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا کریم اڈاگتما قصدو کربوا بودوگیں و لشکر کاگیں تیار وڈاگیں مکہ وڈاگتم می حادثہ ہنگافا ونی کریں اشارہ کرفدیں رمضان ماہوگے تیرےگا آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
එහෙන් හඟුරාමතක නිකුමේ වඩාගන්න විහිඳුගා ඒ වාහකත එකලේකෆානෝ ඒ වඩාගන්නවා මිස්රාබෙන් නොතේ වඩාගන්නවා තනේ සිරු කුරවවා එයි අදුවුන්න එකලේකෆානුගේ හරකයක් පුළුතක ෆියවලතක් කුරීබෑගා එංගුණ නුදෙව්වු මට්ටක නමවෙස් මක්කා ෆතහ කුරවි මි හාදිසාගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේකෆානෝ ඒ දිවඩාගන්නවා කන්තා අස්හාබ් බේකදුන්න මෂ්වරා කුරවි එගොතුන් අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු අදි උමර් රදියල්ලාහු අන්හු වෙස් මෂ්වරා කුරවි අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේකෆානා حديث كرفيه كيف تأمرني في غزو مكة مكة فتح كرما مكة ديوما بهغتون كدك فان دك ودا گننوني كونگوت كتوي اهدو ابو بكر رضي الله عنه ودال قلت يا رسول الله هم قومك حتى رأيت أنه سيطيعني اي الله کے رسول اي ابامي هنكي كدك فانو کے قوم کے مستقن adi Abu Bakr radiyallahu anhu ge tabiatu ga e hunna madumatirikama ogatirikamu e gatimage kamuge guluma ekadege faanuge gaumuge mistakunge matin haduma ko devi adi Abu Bakr radiyallahu anhu medalwani timan kadege faanuge e bas fuluta ekadege faanu adu assawa hen hiwa warat timan kadege faanu deke waka ekadege faanu adu assevi e faaga Umar radiyallahu anhu mashwara koravumun Umar ge faanu رسول الله صلى الله عليه وسلم يد النبي هم رأس الكفار أميهنكي كافر بدن حتى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميهم بنفاوا بدو بستن هندما كدبي أدي يفهوغا عمر رضي الله عنه بدال وعيم الله لا تذل العرب حتى يذل أهل مكة عربين كيمن نكربين مكة کے ميهم كيمن قطمت دان دے هذا عمر رضي الله عنه كي الله تعالى کے دی متوری کرما ادي الله کلا کے رسول صلى الله عليه وسلم کے حمایت گا گادفد وگم وا بیکدے اہمی ما ایکدے فنو دیکھی وڈا گتی එමිහුන් මක්කාගේ මුශ්රිකුන්ගේ ඒ තුරාතක ගද්දාරුකම මක්කාගේ මුශ්රිකුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දක්කමුන්දී අදාවත්තරිකම දෙකොළ නුකුමේ වඩාගතු අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කා ෆතහ කරවම කස්තු කරවා එවාක මිස්තකුන්න මිග්ෆදන් බයන් කොද්දවා আদি තයාරුම අමරු කරවි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහුගා දිහස් අදි බයෙන් රිවායතෝගා බාරහස් මීහුන්ගේ මච්චන් එකුදවේ ලෂ්කරේ එකදේක ෆාන එකුගා මක්කා ෆතහ කරවුම දුහුගා බහැරේ වඩාගන්නවි අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදතුරුගා නිකුමේ වඩාගතුම්ගේ කුරීගා දුආ කරවි අල්ලාහුම ඛුදිල් උයූන වල් අඛබාර අන් කුරයිෂ් හත්තා නුබගිතහා ෆී බිලාදිහා ඒ අල්ලාහ් කුරයිෂුන්න ඛබරු ගෙන්ගොස්තේ මීහුන්න අදි මීහුන්ගේ ජාසූසුන්න මේ ඛබරතන් ඉවුණ නුදෙව්වා හිෆාට්ටවා දෙවවාෂේ එමීහුන්න කුල්ලි ගොතුගා තිමන් කදේක ෆානෝ එතන වඩාගතුම් දෙක්කේ උමට්ටක අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්තකුන් එකුරවා ලෂ්කර එකුරවිය කමකෝ එකදේක ෆානෝ දුආ කරවමුන් දෙයි ඒ ඛබරු මක්කාගේ මුශ්රිකුන්න කුල්ලි ගොතක ලිබි අදි කුරිමතිලුමෙන් හංගුරාමෙන් නැති මක්කාගේ තෙරය අමාන් කමයකෝ වදගෙන් වෙද වඩාගතුම එහෙන් කමුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ඛබරු මක්කාගේ මුශ්රිකුන්න හැම දියා නුදෙවුම එදි වඩාගෙන් අල්ලාහ් තාලාගේ හසරතුගා දුආ කරවමුන් දියා මිතාගා දලායිල්ගේ තෙරෙන් මියතුගේ සිල්සිලාගා අන්නනි වරම් මුහිම් වාකේ ඒ මදීනාගේ හුදවරින්ගේ තෙරෙන් මතිවරි අස්හාබ් බේකලුන්ගේ තෙරෙන් බේකලකු මක්කාගේ මුශ්රිකුන්න රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ දතුරු ෆුලුගේ ඛබරු අංගව සිටි එෆණු වෙවි සුබ්හානල්ලාහ් බොඩුවගෙන් බකමේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදවඩා ගත්ති එකන් සිරු කරවා අදි දුආ කරවමු දෙයි මක්කාගේ මුශ්රිකුන්න ඒ ඛබරු ෆෝරිය නුදෙෆු අල්ලාහ් තාලාගේ සූරතුගා
ನಮವೆಸ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬೇಕದಕು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎ ದತುರು ಫುಳುಗೆ ವಾಹಕ ಸಿಟಿಯೆಗ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಮಫೋಗ ಎ ಸಿಟಿ ಸಿರ್ರಿಯಾತುಗ ಗೆಂಗೊಸ್ ದೇನೆ ಮೀಹಕು ಅಂಹೆನಕು ಕುಯ್ಯಂ ಹಿಫಮಫಹು ಏನೆ ಸಿಟಿ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ಮಿಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ವಹೀಗೆ ಜರಿಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ekalaange rasuula sallallahu alayhi wasallam engevi adi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashaabe kalun kure ali radiyallahu anhu zubair ibn al-awwam miqdad ibn amr abu marsad al-qanawiya ammar talhat gafan radiyallahu anhum ajma'in ni emme be kalun nan hadis kuravi intaliqu hatta rawdat khakh ರೌದತ್ ಖಾಹೆ ಕಿವನು ಮದೀನಾ ಕಾರಿ ಹಿಸಾಬ್ ಗೊಂಡಕ ತೆಬೇಕದು ವಡಾಗನ್ ನಮಾಶೆ ಫೈನ್ನ ಬಿಹಾ ವಹೀನತನ್ ಮಅಹಾ ಕಿತಾಬುನ್ ಮಿನ್ ಹಾತಿಬ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಬಲ್ತಆ ಇಲಾ ಮುಶ್ರಿಕೀನ ಫಖುದ್ಹು ಮಿನ್ಹಾ ಎ ಹಿಸಾಬ್ ಗೊಂಡಗ ಮಾನೆ ಸವಾರಿಯಗೆ ಮತೀಗಮ ಅಂಹೆನೆ ಏನಾಗೆ ಅತುಗ ಹಾತಿಬ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಬಲ್ತಆ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಫಣುವಾಫವ ಸಿಟಿ ಎವ್ವಾನೆ ಎ ಸಿಟಿ ಅತುದವ್ವಾಶ್ ಅಸಾ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಿ ಜಮಾಯ್ ವರಂಗ್ ಹದುವೆ ದತುರೆಗ್ಗ ಎತನ ವಡಾಗೆಂಗ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಫಾಗ ಕುರವಿ ಫದಾ ಎ ಸವಾರಿಗ ವಿ ಅಂಗನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿ ಅದಿ ಎ ಅಂಗೆ ಮಿಯಾಗೆ ಅತುಂಗ್ ಎ ಸಿಟಿ ಹೋದ್ದಿ ಅದೆ ಎ ಸಿಟಿ ಅಂಗೆ ಮಿಯಾಂಗ್ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಕಂಗ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ವಹೀಗೆ ದರಿಯಂಗ್ ಎಂಗೆವುಂ ನೀ ಎಕದೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ನಬಿ ಕಮುಗೆ ದಲಾಯಿಲ್ಗೆ ತಾಗೋತರೆಂಗ್ ಹಿಮೆನೆ ಮತವೇರಿ ಮುಜ್ಜತ್ ಅದೆ ಎ ಸಿಟಿ ಮದೀನಾ ಗೆನೆವುಮುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಾತಿಬ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಬಲ್ತಆ ಹಾಜಿರ್ ಕುರವ್ವ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಯಾ ಹಾತಿಬ್ ಮಾ ಹಮಲಕ ಅಲಾ ಹಾದಾ ಮಿಕಂ ಕುರಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋಯ್ ಎಹಿಂದು ಹಾತಿಬ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಲಾ ತಅಜಲ್ ಅಲಯ್ಯ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅವಸ್ವೆ ನುಗಣ್ಣವಾಶ ಅದಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎಡ್ದಿ ವಡಾಗಣ್ಣವಿ ಅದಿ ಎಕದೇಗೆ ಫಾನೋ ದೆನ್ನವಿ ತಿಮನ್ನಾಯಕಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಕ್ಕಾಗ ತಿಮನ್ ಕದೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಂಬಿದರಿನ್ನ ಮುದಾ ಎತನುಗವ ಮೀಹೆಕೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗವ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕದುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಕದ ಕವ್ವೆಸ್ ಎ ಬೇಕದುಂಗೆ ಗಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎಹಿ ತೆರಿವಾಣೆ ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಬತಿಬ್ಬೆ ನಮವೆಸ್ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿನ್ನ ಕಮ್ಮೆ ಮೆದುವೆರೆವುಮುಂ ಎಹಿ ತೆರಿವಾಣೆ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಮೀಹಕು ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹಕು ಮಕ್ಕಾಯಕು ನೆತುಮುಂ ಮಿ ಸಿಟಿಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆ ಬಯಕು ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಎಹಿ ತೆರಿವುಮ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎದಿ ವಡಾಗ ತಿಮುವೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಉರೆದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದೆಕೊಳು ಹೆದುಮೆನ್ ನೋತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆನ್ ನುಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವುಮುಗೆ ನಿಯತುಗ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಕುರೆ ಕಮೆನ್ ನೂಣೆ ಮಿ ಕಮಕಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಕಮಕಿ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾಕಮೆ ಹೇದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಾತಿಬ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಬಲ್ತಆಗೆ ಮಿ ಬಸ್ಫುಲ್ ಅಡೋಸೆ ಮೌಫಾಗ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಹು ಕದ್ ಸದಕಕುಂ ವಲಾ ತಕೂಲು ಲಹು ಇಲ್ಲಾ ಖೈರಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದಣ್ಣೆ ಹಾತಿಬ್ಗೆ ಫಾನು ಎ ವಿದಾಳೆ ಬಸ್ತಾಯಕಿ ತೆದು ಬಸ್ತಾಯಕೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅಬೇಗತು ಹಿಯೋ ಬಹೆಂ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹೊಣ್ ನುಬುನಾಶ್ ಎಹಿಂದು ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ದಾನಿ ಅದ್ರಿಬ್ ಉನುಕ ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲೆ ಮಿ ಮುನಾಫಿಕ್ ಮಿ ಹಾಗೆ ಬೋ ಕಂಡಾಲು ಮತ್ತು ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಫುರ್ಸತ್ ದೆವ್ವಾಶ ಅದಿ ಬೇರೆ ರಿವಾಯತ್ತವಗವೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹಾತಿಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕದಂಗೆ ರಸೂಲಂಗೆ ವನಿ ಖಿಯಾನತ್ ತೆರೆ ವಡಾಗಂ ಫೆ ಹೇದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಮಾ ಯುದ್ರೀಕ ಯಾ ಉಮರ್ ಎ ಉಮರೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಂಗೆ ಎಂಗೆ ವಡ ನುಗಣೆ ತೋಯೆ ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕತ್ ಇತ್ತಲಾ ಇಲಾ ಅಸ್ಹಾಬಿ ಬದ್ರಿನ್ ಯೌಮ ಬದ್ರ್ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವಡಾಗಣ್ಣೆವಿ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎದೋಹುಗ ಬಲ್ಲ ವಡಿಗೆಂ ವಹಿ ಕುರವೆ ಇಅಮಲು ಮಾ ಶಿಅ್ತುಂ قد غفرت لكم තිය බේකදුන් තිය බෑමිහුන් එදේ කොම්මෙ කම කුරාෂ තිය බෑමිහුන්න තිමන් ඉලා ෆුස්සවා දෙවැසි සුබ්හානල්ලාහ්
ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಮ್ಯಾಕಮ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಬ್ಯಾಬೆರೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಿ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುಂಗೆ ಮ್ಯಾಕಂ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳು ಎಗಿಗೆಂದೆ ಅಮ್ಮ ತಾಲ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಎ ಬ್ಯಾಬೆರೆವಿ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುನ್ನ ಬಲ್ಲವ ಬಡಿಗೆ ಗದಿ ಎ ಬೇಕದು ಎದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಕಮ್ ಗಾವಿನಸೆ ಹುರಿಯಾ ಕಮಕ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸಾ ದೆವ್ವಾ ಫಾ ಕಮ್ ಗಮನಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಕಮಕಿ ಖುತೂರತ್ ತೆರಿವೆಗೆಂಬ ಕಮೆ ಆದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳುಂ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಲೋಫುಳುಂ ಕರುಣ ಫೇದಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕಮ ಸೀರತುಗೆ ಫೆತ್ತೋಗ ವಾರೆದುಗೆನ್ ಆದೆ ಅಳೋನು ಮಿತಾಗ ಮೀಸಾಬುಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುಮಣಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದೆಕೊಳ ಮುಷ್ರಿಕುನ್ನಂ ಎಹಿ ತೆರಿ ಉಮಕಿ ಎಯ್ ದೀನುಂ ಬೇರುವ ಕಮಿಕ್ಕ ಶೇಖ್ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಕದೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ನವಾಕಿದುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ಉಣಿಕುರ ನೋತ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂ ನೆತಿಕೊಲ್ಲ ಕಂತತ್ತಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫಾ ಫತುಗ ಬಯಾ ವಿಧಾಳು ಎಫಾವೆ ಮುದಾಹರತುಲ್ ಮುಷ್ರಿಕೀನ ವ ಮುಆವಿನತುಹುಂ ಅಲಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅವ್ವನ ಕಮಕಿ ದೀನುಂ ಬೇರುವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೆತಿಗೆಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಉಣಿವ ಅವ್ವನ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ವಿಧಾಳುವನಿ ಮುಷ್ರಿಕುನ್ನ ಎಹಿ ತೆರಿವೆ ಮುಷ್ರಿಕುನ್ನ ಎಕುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದೆಕೊಳ ನುಕುತುಮೆ ಏಕೆ ದಲೀಲೆ ಕಮುಗ ಏಕದೇಗೆ ಫಾನ್ ಗೆನ್ನವನಿ ವಮನ್ ಯತವಲ್ಲಹುಂ ಮಿನ್ಕುಂ ಫೈನ್ನಹು ಮಿನ್ಹುಂ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯಹದಿಲ್ ಕೌಮ ಝಾಲಿಮೀನ್ ತಿಯಬಾಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮೀಹುನ್ನ ಮುಷ್ರಿಕುನ್ನ ಎಹಿ ತೆರಿವ ಎಮೀಹುನ್ನ ಎಕುಗಾವ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಎಯ್ ಮುಷ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ವಾ ಬೈಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಅನ್ಯಾ ವೆರ್ವಿ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಹಿದಾಯನ್ ನುದಕ್ಕವನತೆ ಅದಿ ಬಿನ್ ಬಾಜ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ವಿದಾಳು ಎಫಾವೆ ವಕದ್ أجمع العلماء الإسلام على أن من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم مشركون مسلمون دكولا كم فدا غوتكم هيتري كموغا نمس أي إفدا مياكو دينم بيروغن دا كامك كموغا إسلام دينوغا وني إجماع وفي أهم ويما مشركون ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಮಲ ದೀನುಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ tere mihako ehiteri wa kamuga wanama ei deenum bere murtaddu afada bodu fafe namaves hatib bin abi balta'a radiyallahu anhu ki kurin tenne fadan badr hanguramaga bare wada gannavi mativeri sahabiye ade ekalege faanu e vidalu vi basta ki tedek kamuga मी उम्मत कंकुरवी मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में विदालवनी एकदेक फन विदालु इतेदके एकदेक फन इशारा कुरनी अल्लाह एकलांगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरेदु में नेति अदि दीन दूकुरु में नेति एकम को स्तिमन कदेक फन आइलायं ही तरवान मी को नेतुमु एकं मा फहि कुरुमगे गोतुम बुनी एचके मी एकगोतक स्मृतद्दु मन नोत दीन दूकोल्दु में नूने मी की एहम वीमा मुश्रिकुन्ना එහි තෙරිවුමා අද එමිහුන්න ඒ ගායක මුවාලත් ගායකම් බේවමුග අල්වරින් දෙබේක බසම එබ්බේකි තාවීලක අයකුගා එකන් ඒනා එහෙන් සබබක මෙද අලුවාෆා ඒනා ni mushrikunnang ehi terivumuge niyai neti enage ehem maksada kattaka kora bay kankamaki deenum beerumen nuwa kamekkamuga bay bekalun dekelava namaves mushrikun muslimunna dekola kura komme kamega ehi terumaki ei muslimun ei deenum beerwa kamekkamuga deke wada gannawa bekalun hatib bin abi balta radiyallahu anhu mikurvi e amadaki efada amadekkamuga deke wada annawa namaves hatib radiyallahu anhu ekale fanuge uqubatun salame koddevi ekamaki badru hanguramaga baare wadagatun e amalu kamuga deke wada gannawa alonu mitaga faan kollam beenumani alonu menge terega ves miedu deen gabul nukura timanna mennaki muslimunne noone faaluga buna divehin ebativi mifanda mihunnan alonu men ehi terive emihun mashhur kurwa emiyonge waakata faturan alona masake kurumun ekkibawan jeba mi waran nurakatirkam mitaga mi hadisa ge meti mushrikun muslimunna hamala dinu man ehi teriwa nama
ei deenum beruwa fadakameke muslimunna kola mushrikunna ehiteru umaki nuraka terivegen wa amale namaves faaluga islam dina dekoluwa mihaka alugandu men enayen oin haggeke ekamaki efatan bunumam ves alonu men e haggu enan hoda deno masakkateru um koddinos biroti wanjeba evves mihakan hagge libegen nuwe iman wuma fawga mimad dinuge hidayatu libuma fawga deen du kurumaka hemvima komme deenaka tima hituri deenakan ulumage haggunota deen du koldumge haggaki misakunna limfawa haggekam deke mihunna e haggo ekkaman alonu men dekumaki ves alonu men nan huddwegen bakamen ei emihunna ehiteri uma emihunna hivvaru dinumge tereng himenekam hama miya ko den ama mimahaka ga anna anekkamaki alonu men barakateri ramadan maha gulifa miwa makka fatah kurumge hadisaga wara muhimmo e filawlo libigen deba ei mi daturu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabahmani ramadan mauge duwastoge terega ramadan mauge terega ekalege faano mi daturu kurabi hinduga daturu veriyaya libigenwa luige terega himene roda du kollum daturu verin roda du kollunto molu iturwegen wani nuata roda hifunto molu iturwegen wani mi sualu abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu sual kurabani e daturu matiga roda hifuma behegotun ehindu abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu vidaloni safarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila makkah wa nahnu siyamun makkah rasulullah sallallahu alaihi wasallam akuga timam men daturu kurihiduga roda retimam men tibbevi ehindu manzilaka faaba wada kannam ekalefan hadis kuravi innakum qad danawtum min aduwwikum wal fitru aqwa lakum tiyabamiyo miharu tiyabamiyunge aduvunna wara gaayveje tiyabamiyunge hashiganda baaru libe kamekkamuga wegendane roda dukollu fakanat rukhsatan faminna man sama wa minna man fatara ekalege faanu devvi luyeke ei timammenge tere bay bekalun roda e tibbevi anebe bekalun roda ham dukollevi hemima bay bekalun roda furiyam kuravi anebe bekalun e luiga hippawa roda dukollevi ega hama edaturuga anekkas he manzilaka wadaga tuma fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekalunna amuru kuravi roda dukollevuma hadis kuravi innakum musabbihu aduwwikum wal fitru aqwa lakum fa aftiru tibamihum den madamage hedunuge wagutuga baddal won oti aduvunna mehar aduvunna baddal muge wagutu gaavecche ehvima tibamihum roda du kollun tibamihunna tangol barugada kame libigen dane mi kurimatlu muga tibamihum roda du kolla hushikame daturu veriyage luiga hippema furtamanun ekalefano nasihateri fahum mi hanguramaga e roda du kollevman amuru kore vehemvema daturu veriya roda du kolluman ki daturu veriyan oy luige tereng himene kamekamuga himene gedia adi abu said al-khudri radiyallahu anhu ituravves mi hadis uluga vidalwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuga timammen e numves daturta rode tibbagen kurevime ehmema roda veriya ene fasiha wegen wanama roda du nuko roda furem kurumves e ene libifa wa ikhtiyar ge tereng himene kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkaya vede wadaagatumge kuriga islam be wadagen madina wadaagenne magumatiga ekaleg faanuge bodbebe ful al abbas baddale wadaagenne hame fadan makka ge bodunge tereng abu sufyan makka ge rabberun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya wadagen islam be wadaagenne adi abu sufyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam enage e sharafa mistangunge terege bodu kamattaka ituru sharafe devi hadis korevi man dakhala dara abi sufyan fahuwa amin abu sufyan ge ge wadejje mihaku wani amanka libigenne adi waman aghlaqa babahu fahuwa amin emiyege ge wade doru lappafi miha wani amanka libigenne waman dakhala al masjid fahuwa amin miskita wadejje miha masjidul haram wadejje miha waswani amanka libife then rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bodu lehoru mennati kurimati lumen nuhiga halu koluga tamado verikama ekuga allah taala dhikru kurama halu koluga makka ay vede wadagennevi adi
ekadege fanu Kaabatullahi gefuluge ariha badagen tawaf kurevvi ade ekadege fanu tawaf kuravvamun badagen nevi hinduga Makkage Kaabatullahi gefulu kariga wa buduta teluwa muguruvevi mikamuga ves warabbodu dalilen himenegende ei Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ge isharata e buduta vettemun diyakama riwavegen asave e hindu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam vidano mundiya jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa haqq asi adi batil netigen hingajje batilaki netigen hingadane echege ehindu ekadege faanuge isharata Kaabatullahi gefuluge washagen uri buduta vetti mugure mundiya kamuga riwavegen ade den Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Kaabatullahi gefuluge taludandi evagutu oi Uthman bun Talha kiyunu bekadege atun e taludandi fulu gennawa Kaabatullahi gefuluge tere vede wadagen etaga huri surata neruva etaketi hadakor netukollevi adi Kaabatullahi gefuluge terega Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam terakahan namade kurebevi adi emfahuga ekadege faanu nukume wadagen Kaabatullahi gefuluge dorukolu matiga hunnawa Makkaga evagutu Makkage rayitunge tereng Islam wegen tibbevi bekadunna adi Islam nuaya mistakunna mukhatab korawa hadis kurevi ya ma'ashara Quraysh e Quraysh wanhage mistakunne ma tarawna anni fa'ilun bikum tiyabami hunna meduga timan kadege faanu kuravani kon kametto e te bekadu tiyabami na hiye wada gannamne ivani hindu emihun dennevi khairan akhun karimun wabna akhin karim timan men edani hevashe kadege faanaki maagvegemwa akhegge dari maagvegemwa akhkime hindu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inni aqulu lakum kama qala Yusuf ke faanu vidalu fadanne timan kadege faanu tebami huna dannawani Yusuf ke faanu ge basfulu Yusuf surat ko Allah Ta'ala mani bayan kurava fai Yusuf gefanu ge akhun ekade gefana e kuri turata ka fahuga ves Yusuf gefanu e akhunna maaf kurava vidalu basfulu Quran ga Allah Ta'ala mani wahi kurava fa e basul ga wani la tasriba alaykumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin miyadu tiyabami honge maccan evves malamate badu bahen nuwe adi Allah Taala tiyabami honna faafa fusso mangedi dua korame Allah Taala ki faafa fusawa devma oga wanta ilahe den efoga hadis qurani idhabu fa antumut tulaqa tiyabami hon dasha tiyabami hon emmenna kives minimanunne ehmima makka ge mushrikuna adi etaga tibbevi emmenna ves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf devva dukollevi ekadege faana dimavi turataka kurimativi aniyataka ege tereng evves kamen ege badalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhippawa ade Makka fataha kurevumge mi filawalun mi wahagatakun etam mativeri eberetteri filawul take alugonu menna libigende alonu men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amal fulutaka alonu men ungeni efadan amal kura baikamuga alugonu men wanje alonu ge duaayaki alonu mennaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu ge matiga demiti be baikamuga levun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh